prepare our game. We know they are strong team, and we know also that every single point is important for us to reach the next stage. This team, a lot of good players. We have good foreign players also. It will be tough match for us because it's our fourth match in 10 days, and we have few players that cannot play, like captain William Pool still got red card, so he's still suspended for this match. As you know, Ezra cannot play because of the passport issue, and we have 2-3 players that are injured or sick after the last match versus Persita, so I will know only tomorrow. Ya, kita semua pemain sudah siap, kita sudah menyiapkan mental untuk pertandingan besok, dan kita akan mengikuti instruksi dari pelatih menit dari menit bermain besok sampai pertandingan selesai untuk memberikan yang terbaik dan selalu bekerja keras dalam pertandingan. Terima kasih. Besok jadwalnya PSM lawan kayak itu kan di Madia, tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi juga terkait tempat apakah boleh tetap di Madia atau enggak, karena seperti kita ketahui Gubernur DKI juga sudah memberikan larangan keramaian. Kalau nanti dadakan tiba-tiba harus dipindah kemungkinan ke Pakansari, ini akan mengganggu PSM sendiri nggak sih? I'm not sure if you can change the game 24 hours before because it's international game. Ya, dari kita pemain main dimanapun selalu siap, yang penting itu di lapangan bola. Apa sih rahasianya kenapa besok akan memukul kaum lagi gacor-gacor? Maju lagi. Score 6 goal, 6 goal, 4 goal. Ya, Liga 1 baru 1 karena baru 1 pertandingan. Kemarin AFC 6. 4 playoff, 2 grup. Shocking, man. Terima kasih. Tadi koreksi aja sedikit, 6 di AFC, 1 di ya. Simpel aja jawabannya. Rahasia dari semua itu adalah kepercayaan menit bermain dari pelatih. Jika pelatih memberikan kepercayaan menit bermain untuk saya, ya saya akan memberikan feedback buat coach, memberikan yang terbaik dan memanfaatkan peluang sekecil apapun, dan itulah untuk saya. We are giving him small blue tablets. They play 2 games, they play really well, they win 1 game away versus Sharp, they draw versus Campines. So at the moment they're leading on the table, so it will be a tough match. Guys, they don't have too many staffs in the team, but very hard working team. So it will be a tough match. You must give respect to them also. Okay? Till the 14th or the 15th?
Malang